Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngut ki nong snong kasnong Sabah kata kakong ni daju pawa bat uba Nicholas Nartiang kila ay daka ejahar hau OC ka Nartiang Police Station West Jaintia Hills District. Lengba ka ni ka ejahar kila penpau ba kila ujor persya ya uwahe snong bat kinong kit kam snong bat ya ka snong hibarok kawe. Namar kila be snong yaki bat ya kayeng kasem klem kinong rem. Bat kila kenok mensyok no bat baki don taru. Syuk kila ujor persyak ru ya ushirup suciang ubadai ukun utaining tengkan. Ukerpat lamare ukun unek rong lengdo bat ushan bor suciang ukun u edana suciang. Kibadai nakasnong Sabah bakila penpat penpra ya kayeng jongki. Kabadan hakasnong Sabah hakamit khat sau terik ujemang arhajar arpawar. Batwat haka kat santerik ujemang ru haka por baki rang bakur ki jongki kidang ya kren ya uwah snong bat ikiwede ki rang bak kasnong halor katei kakam Henry kini ki breu kila nang penpat syuk ya kayeng jongki syuk kila ujor ru ya udame hitimong ukun uham deng noa nakasnong Sabah ba ulam maham penpat penpra bat hang ru ya kayeng jongki haka kat santerik ujemang haka por menmien kayeng jongki kala syathang hadu bakala kala depei. Nakaliang jongki kila kerpat jori ki bor pulen bakin ya rablem bat bakin le ya kabadon kam kat kum ki kendon an.